mukwiye gukomeza guhagarara mu byiringiro twahawe n'umukawera muri Kristo, kubera yuko uko bwije turegereza wa munsi mwiza ugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Hari ibintu bijya bimbabaza nuko iyo nkurikiranye amakuru yo kwisi nsanga abayobozi b'isi bo barabizi ko ibi bihe bidasanzwe, barabizi yuko ibihe biri imbere bateye ubwoba nuko batazi ijambo ry'Imana icyo ryavuze. Ariko wareba mu bitwa ko bamenye umwami bari mu gicuku benshi, ariko nagwa ari mwebwe murabizi. Ariko ndavuga muri rusangi. Iyo mvuze muri rusangi mbavuga amatoro ya Kristo ku isi. Nagwa ari benshi bazi ibihe turimo. Bari matora ariko nagwa ari benshi bazi ibihe turimo. Amen. Haleluya. Rero igihe twari turahimbaza turamya, umukara yambwiye ngo mbayira ijambo. Ntabwo ndibwigishe ndibwirize, ndaribasomera gusa nk'uko yaritanze. Haleluya. Abaroma ibice 12. Amen. Sinzi mu Kinyarwanda uko bivuga, ariko reka dusome mu ndimi zombi. Abaroma 12 muhageze, umurongo wa 16 muhageze. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, ntimukiyita abanyabwenge. Amen. Yesu murabyumva ibi? Okay, turagenda buhoro kugira ngo mbafashe, nyuma ibindi muragenda mu bisengere, sibyo? Tugende étape par étape. Et les mêmes sentiments les uns envers les autres. Muhuze imitima. Aha. Duhuze imitima. Aha rero bijyanye nuko umwami akwiye kuzatwara itorero riri mu bumwe. Mwabyumvise? Donc, est-ce que dimanche nta jambo ryaje nk'iryo kutirema ibice muri exhortation? Ariko mukararigaruye. Hanyuma, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Ntimukararikire ibikomeye. Ibi rero umukawera yabitinze cyane. Yabitinzeho cyane. Ntimukararikire ibikomeye. Kubera iki? Kubera ko iyo urarikiye ibintu, hano bavuga ngo n'aspirez pas à ce qui est élevé. Bavuga ngo ibintu abantu bifuza bikabatwara imbaraga, bikabatwara bikagera gute ngo baruke babigezeho. Kenshi biba bishemo imbaraga zikuvana mu by'umwuka. None ugasanga filozofiya bisi niyo urimo nawe. N'aspire pas ce qui est élevé. Kuko ibuza abantu amahoro ni ibintu bifuza kugeraho byanga bikunda bikababuza amahoro. Kandi nawo abantu babifite nayo bafite. Nuvuga ngo rero ibi bihabanye n'ijambo umwami yavuze ngo munyurwe nibyo mufite. Mwabisi. Amen. Ngo nimukararikire ibikomeye. Imana nibiguha, Imana ishimwe. Nimba utabifite ntibitumubura guhimbaza Imana no gukorera Imana. Nibikubuza munezero, nibikubuza amahoro. Kuko icyo yaguhaye kiruta byose. Hanyuma, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Mwemere kubana nibyo byoroheje. Ibibuza abantu amahoro bakanagira bakicana, bakagira ibyaha bakifuza, ibiki byose amashyari, ibiki byose nuko bararikira ibibarenze ubushobozi. Ngo ariko ngo mwebwe mugendane byoroheje. Ibi bintu bibiri Imana yayimbwiyeho cyane ndi hari. Dieu a insisté kuri iki ngo aspirez à ce qui est humble. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Amen. Mais soyez attirés par ce qui est humble. Muhuze imitima ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Amen. Amen. Nuvuga ngo situation urimo ubu ibyo udafite ntibikubuza amahoro. Ahubwo ushima Imana kubyo ufite. Ibyo udafite nabyo Imana nibona ko ukwiye kubibona mbere yuko Imana ivuga irabiguha.
ariko mu gihe bikiri mu nzira, bikiri Sopetrade, bikaba bitarakugeraho hano Remera, ntibikubuze amahoro, ntibikubuze gushima Imana. Ibi ni byo Mukahera yavuze, ahubwo tugendane byoroheje. Imana ishimwe. Haleluya, amen. Tuvuge nifitiye ishati, noneho numva oya aka gashati ntabwo gakwiriye, njye nashakaga biriya costume n'ibiki byose, bya bindi babandi bari muri cya gihugu nashaka kuvuga bakunda kwambara ibirabagirana byishashagirana pya. Mwabyumvise? Ndabishaka biriya, ugasanga nibyo urota nibigira gute kugeza aho utangira kujya kwiba rero. Oya ngo nimukararikire ibikomeye cyane, ngo ariko mugendane byoroheje, kuko umunsi wose ukwiranye n'ibyawo. Ibibuza abantu muri mitima yabo nibyo, kandi turi mu bihe byo kwitegura kuza k'umwami. Ibi rero nibyo umwami yavuze. Amen. Hanyuma ngo ne soyez point sage à vos propres yeux, ntimukite abanyabwenge. Nimukite abanyabwenge, ahubwo nimureke ijambo ry'Imana aba ariyo riba iry'ubwenge. Amen. Nutekereza ugasanga ijambo ry'Imana rivuza ibinyuranye n'ibitekereza, we ntiwigire umunyabwenge, ahubwo reka ijambo ry'Imana riguha ubwenge nyabwo. Igihe turimo rero ni igihe cy'uko ijambo ry'Imana turireka akaba ariyo rihinduka ubwenge bwacu. Amen. Hanyuma uzasanga twiteguriye ugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, kuza kwaraje. Amen. Haleluya. Ariko abantu benshi bitwa ko ari abakristu ntago biteguye, nabo bariruka mu miyaga y'isi, barashaka gutunga nk'iby'abariya, barashaka kugera kuri biriya. Nimba afite imodoka imwe arashaka 10, nimba afite igare rimwe arashaka amagare 5, nimba afite moto imwe arashaka moto 10, nimba afite kawunga y'uno munsi arashaka kawunga mu mwaka 2030. Ibi bintu nibyo bibuza abantu rero kwitegura. Nimureke rero nimba twizera ko Yesu ari ku rugi. Amen. Nitunyurwe nibyo dufite, dushima Imana ibyo tugezamo, ariko ibyo itaratugezamo nibitubuza amahoro, nibitubuze n'ibyishimo. Aho niho muzatunga imitima inezeza Imana. Imana ishimwe. Ngiri rero ijambo ukwiye kugenda utekerezaho, kuko niryo jambo Umwuka Wera yatanze. Hano hahishwe ibanga ryatuma ugubwa neza, ukagira amahoro. Imana ntizabima ku munsi ibyo mukeneye, never. Ahubwo birenze by'amarari nibyo Imana ivuga, nibyo bitubuza amahoro. Imana ishimwe. Amen. Nimba ari data wo mu ijuru arazi ibyo abana be bakeneye, ahubwo kenshi turayikenera muri bya bindi. Amen. Turarikira, ukibaza ko nutabigira ntagubaho. Ibyo nibyo Imana iravuga, na nibyo bibujije abantu benshi kuba mu mitima ikeye, imitima itunganye, imitima iboneye. Mfate amagambo abiri, nimurarikire ibikomeye, mugendane, muzagira amahoro y'umwami. Haleluya. Gatubaho umugisha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera biyanze twese. Amen. Shalom shalom. Mugire ijoro ryiza.